Ola bafethu ngithi nami ngizama ukushaya le vlog nyana le engihlezi ngibona kuma TikTok namajida vele plus ngiya-akha lapha kwami vele ngizishayele 3 room nyana ngifuna ukushaya nekonka nyana yabona ngithi hayi amajida vele angikhapha ngiyothenga amasamende vele ayi nento nami start imoto mavindi eshaya ama-Jordan start imoto ithi akhululeka bafethu ningawari sonkhapha ayi sisho sihamba vele namajida la endleleni silibele siyacoca vele uyabona nawe uyazi umcoco wakhona ayi mana mina ngiyasho ukuthi umuntu usayisebenza la ayi sisho sifika vele la sithenga khona itina vele ayi nomngane vele yambona nangisekayehlisa nomhlabathi ngimtshele mngani yenza fast ayi mina mfethu ngikubhatalile angeke ngikuncedise ngcono uhlise uyi-1 ayi nangomngane vele lapho uyahlisa lapha neyitina vele ezinye phakathi sekazifakile vele ayi nazo ezinye ziguga ayi mara yabona lo ngiyamzwela lo ngiyamhawukela sengicabanga ukumnceda mara ngiyasho ukuthi ayi ngeke ngimncede ayi uyafaka itina umngani lapha uyafaka itina ayi yabona vele namasamende sekafakile sekaphule nokuphula ngimtshela mngane ngijahile phela ngifuna ukungena fast ngifuna ukushaya ama-podcast lapha eromini lami libe fresh ayi yabona sekashaya ne-foundation umngani vele uyashesha uyasho ukuthi hayi mngani ukhululeka kusasa nje ekuseni ngo-8 ngiyobe ngicedile ayi nangomngane yambona akha laphaya nami vele endlini sebayangitshela ukuthi ayazini mfanami mawufuna vele icede zibambele mathupha ayi nami uyangibona vele sengifaka laphaya vele emabhakedeni ngiyaguga nokuguga vele umhlabathi ngiyolahla cause vele ngifuna kuphela ayi yithi laphaya solahla awuthi uyabheka ngapha lo mfana wami lo masmesho phasi unkululeko ukhathele nangubhomile laphaya ayi yambona lo mngane sekayahamba akhile vele kusele kancane athi zenke athi kapa phezulu anyakutshela siyangena siyapenda manje sifaka ama-mic ney'tudio ayi amajida siwalambile sithi vele siyodla manje hayi yambona uJoy vele uthanda ukudla Joy uthi mina bafethu ngizophaka hayi uyaphaka uJoy sithenga ibhodo lonke vele-ke lapho asifuni mistake silambile besisebenza sikhiphe irabula ayi yabona amajida vele laphaya silungisele inyama laphayana vele sisarelaxile faka nechilisi vele safulelana ngapha nalo mfana esimesho phasi naye uthi vele yangishuta nami vele ngiyamshuta ayi siyashutana yabona vele sidla inyama ayi nangomzozozo naye ubhizi hey watch out sisho sithele ichilisi ngithi bafethu le nyama leyiningi la ngathi sithele ibhodo lonke la abasho basifakela vele kuma-takeaway ngisho ukuthi masisuka la siyahamba abafake kuma-takeaway hayi sisho vele sihambe siyodla mangithi nangu ozile sesidlile yabona-ke manje sesibhizi vele nama wathi ungatshelile ukuthi bafethu asambe sogeza sibuyeni vele sothenga utshwala ayi yabona maye vele siyahamba ngemoto siyadrayiva sothenga utshwala ayi yabona sisemotweni laphaya sekajabulile uMazethe sekeza utshwala uyashutha la sophuza la ayi sipakenyana vele kufika isitoko sakamavini vele yabona umavini lapha sekasibambisa i-5 ukhuluma naso lapha akaqedi ayi sibamele vele bakhulume bacede thina sisamile phela sifuna ukuyelikho manje sifuna ukuthenga utshwala nami vele sengigezile ngiyasho ukuthi ngisebenzile namhlanje mara vele iroom lami laphela bafethu kusele kancane ngizonikhomba ukuthi kusele kangakanani vele ayi bashaya ama-high five lapha nomzozozo ngiyabona ukuthi hey laba sebayazwana laba hey ngithi kanti asihambe kanti nangoMazethe naye sekagobhoza nalo sisu lona indaba yami vele abasengeni ngisho ukuthi umuntu usemasimbeni la sisho sihamba vele bafethu selikho manje vele siyavaya sengifuna ukuyelikho manje mina ngihalela utshwala sisho sivaya bafethu sihambeni selikho ayi sifikile likho vele siyaphuma maye sithenga la eBetchekas sisho singene eBetchekas vele emall lapha elikho laphaya ayi yangibona nangehoko ukuthi hayi le inemali lena ngifuna utshwala manje ayi ngisho ngibheka ama-Stella Artois lapha ngihlangana nama-Belgraver ngihlangana nama-Collins ngithi mina ngifuna i-Belgraver la ngithi hayi ngifuna ipinko le-red sengibuza uMazethe ngithi sithathe ipinko or sithathe eblue hayi bona naye vele sekayasho ukuthi angcono sithathe le-red vele plus noshukela nyana sisho ukuthi asithathe le-red noshukela nyana vele sisabhekile vele ngibambe blue ngibambe red ngimkhethisa athi asithathe red sithathe red yabona le ngathi blue yashaya nyana asifuna ukudaka siyikakele phela ayi sithathe le-red vele siyahamba siyobhadala hayi 2 minutes mangifika lapha ngasethilile ngiyabona ukuthi hayi mina sengihalele i-Collins ngijikisa le-Belgraver le ngithi hayi ngithathe i-Collins manje ayi yabona vele sesithengile lapha siphumile ngise-Collins ngathi dash nyana ngazithengela 6 extreme ngathengela noMazethe 6 nyakhe extreme hayi yabona vele ku-on lapha saphuma vele siseBetchekas mawuthi uyabheka lapha naye McDonald ayi ngasho ngayahalela yabheka uMazethe naye lapho uziphethelela lakhe ibhodlela i-Collins ne-6 extreme ngithi hayi sodakwa la bhazi namhlanje sisebenzile ayabona sesisemotweni ngithi ama ngicabanga ngebheshli manje ngithi bafethu sisukumeni asisukume vele yazini sesithatha imoto sihambe bafethu siyahamba maye vele seBetchekas esibishayile namhlanje hayi vele nami uyangibona sengikhuluma kakhulu sengidakiwe vele hayi yabona ukuthi hayi la so jive vele sebheshli bafethu thanks ayi manishi niyabona vele guys sesithengile i-McFeast vele ezithuram vele bekayahalele manje sendlini sibishayela endlini siyalala ichayile thank you guys for watching.